Suppose leswi ni ku byelaka so cheka track lewa kwina 9 months yi kha yi humini se a se ze ni reacta ka yona a ndzi tshama ni reacta ka yona a ni nga hembi loko ni mi byela ku ti-track ta xigaza na ti avoida i matimba ma mina hinkwamo kahle reason i mhaka ya ku ri a ni lavi ku yingisela tinghoma evekeni ni ta lawa ni ta mi claimela ku tinghoma 1 2 ku vekeni ni ti rhange ni ti yingisela ni ti processa ni kuma na ti-mistake ta vona no a ni lavi ku kuma ti-mistake ta munhu ni la ta famba ka level ya sharp mavo if hi vulavula hi album leyiwa the only track ni nga yingisela i liya yi nga feature Hennessy Lotto and then that's the track ni nga yingisela but leyiwa a ndzi tshama ni yingisela the only thing that happened i ku a ni nga ta kota ku yi avoida cause ku na ti-video to tala nyana ti va kuma ku ka background va tlangisa yona na vanhu va endla ti-lip singing va tlanga yona so otherwise namuntlha ni lava ku ya reacta ka Cannice the one and only Tsonga trap star a xigazini va ku khoma phone a ku na feature ku featureiwanga munhu and then ntwa nga ri ka 9 months leyiwa hinkwayo yi nga hundza track leyiwa yi tirhe kahle ngopfu ku ya hi ku i hip hop leyiwa i pressure ku teka track ya Xitsonga ya hip hop wes u yi nghenisa ka tinambara leti a nga faka ka yona daman leswi ni nga ta mi byela so u tirhe ngopfu Miza loyiwa vo tala va ta swi tekela hansi mara daman u tirhe ngopfu and plus a ku na feature hi yena a ri one la I just hope so hi yena a ri one a yi teka this track a ya hoxa ka 100k it's too big man otherwise u nga rivali ku subscribe ka channel ya Gaza Reactors u like a video leyiwani u yi share u comment ka comment section a ta pfaliwanga otherwise a ngheneni ka yona nkarhi lowu nga heleki mbele oh yi na ti-lyrics ivi okay swi ta tsakisa ke ina masiku layo talanyana ni fambile a jonini ya phandanyana loko ni hleketa hi wena swi ri vhela khoma foni me ni dial ni ku kambanyana ina masiku wow ti vona ti-lyrics ti ta yimanyana okay ti-lyrics ti ta fanekele ti yimanyana yingisela music swiswane okay alright ina masiku layo talanyana ni fambile a jonini ya phandanyana loko ni hleketa hi wena swi ri vhela khoma foni me ni dial ni ku kambanyana ina masiku layo talanyana ni fambile a jonini ya phandanyana loko ni hleketa hi wena swi ri vhela ni teka foni me ni dial ni ku kambanyana khoma foni nkatanga nina masiku layo talanyana ni chikile xikolweni ni ya dyondza nyana loko ni hleketa hi wena swi ri vhela ni teka foni me ni dial ni ku kambanyana hlamula foni nkatanga leswi ni nga famba ni ku siya kwale kaya ni endla nge xihoxo makoti wa le kaya mina va vona yi ku hambanahambana kwala joni mara still me ni lava wa le kaya awu baby hlamula foni me ni fona ni kwala goli mina ni tala na xitarata ni tshama na maplaya ni ta vuya ni kore goli me ni ta vuya na mugayo nyana kuseka me ni ta huma na mukhavanyana ku nga makoti wa le kaya me ni kombisa makaya nga humi ndlwini ta kota na kusuka nyana na masiku me ni nga foni swi na masiku wa u nga foni u nga vo tshamela ku complain vavasati va ndhawu leyi mani va vone a joni mani nga kholwi me ni kombe u hlamula foni ni na masiku ni ku lava kaya va ku voni ni tshama ni khome foni ni na masiku layo talanyana ni fambile a jonini ya phandanyana loko ni hleketa hi wena swi ri vhela ni teka foni me ni dial ni ku kambanyana khoma foni nkatanga nina masiku layo talanyana ni chikile xikolweni ni ya dyondza nyana
loko ni hleketa hi wena swi ri vhela ni teka foni mi ni dialan ku kambanyana damla foni damla foni damla foni damla foni katanga veri ni kumise n'wana u ri xihlangi veri rirhandzu ra hina i ra swihlangi mina na wena koxota ku ri aka muti ni kuma ntirho mpela hi ta kurisa swihlangi lava na jealous loko ni kuma mali ni kokela na belas mani na movha hi ta khwela na tekisi ni ku khoma hi voko loko hi famba hi ya nghena level 2 mara ntsena na u hlamula foni se ri bosi mani nga poni mina ni kumile xikoropo va ri mahele na n'hweti mara mani nge voye swilo swi sungula ku tika mada u lava ntirho phe swa tika mada ni ze ni hleketa na dulasi mara na badi na mahata ma nga hatla ma ni kuma damla foni wetali a ngisakhoni u ni khome kahle me a ni nge soli na zama fonanyana na airtime ya ntsema ni na masiku layo talanyana ni fambile a joni ni ya phandanyana loko ni hleketa hi wena swi ri vhela ni teka foni me ni diala ni ku kambanyana on my phone, on my phone, on my phone, on my phone katanga nina masiku layo talanyana ni jikile xikolweni ni ya dyondza nyana loko ni hleketa hi wena swi ri vhela ni teka foni me ni diala ni ku kambanyana damla foni damla foni damla foni damla foni katanga I would have tried sharp by the one and only trap star Kenice but coma phone. And runs at the baking star going, baking vocal dagon. And this still go man pick up, or maybe yeah, na pick up, and then kunjwa swana mastering and then voice ne biansi. Otherwise, normally I think like ingoma grand and then yeah. It's very touching, was still. And like blah blah and like where and like blah blah it's very touching and it's very personal still. I think like if Oichaisa you just get ukumankar and everything that's going on. It doesn't matter like it. It's not about coma phone whether like Oleg Zulini for badali ba wena whether like uluk laben gaspani whether onati flopo ka relationship ya wena whether sisotala I think like ingoma ya sharp you ungafaka tetsete and then like uribala isilungu wasisumela kamsabeni and then like uba sharp. I think it ntahleni tlanga kambe not quite I think ntahleni tlanga kambe not just one like ayinani sometimes loko ni kuma nkarhi ni la ku yingisela music track leyi one ta yingisela ni twa ri ingoma ya kahle akuze ku ri tingoma letiya to izi ku track ya ba or ayibe ingoma ya kahle swinene hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla ingoma ya kahle daman yo xitsalo xa yena xi tight wa tsala daman wa tsala leswi va ni nga zangi ni nga yi pose na video leyi na ngoma leyiwa emhaka ku loko ndi vula swin'wanyani tindleve ta mina a ti ri ready seni for ku twa swin'wanyani mara u nga relate ka swilo swo tala vuton'wini hi ngoma leyiwa if u lava ku chila u lava ku hleketa if u lava like ingoma ya kahle na marito mo yi describe mani helela seni ingoma ya kahle u famba u ya yingisela ka nxoko yi kona ka Spotify, iTunes, YouTube u fanele u ya yingisela na link ya kona ya original song u ta yi veka lawa if u lava ku ya yingisela u ri wexe. Otherwise u nga rivali ku subscribe ka channel leyiwa ya Gaza Reactors u like a video leyiwa u ni follow ka TikTok I go by the name i mavito ra mina ka TikTok is it Dio Valentine. I go by the name Dio Valentine ka TikTok.
if u lava yina ni ta va yi ri kona laha scroll ya laha hansi ka description box yi kona TikTok. And then yeah, from me to you, kusuka ka mina ku ta ka wena. Peace.